أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بلي إيروج جدورك قلك كو بهنا مرف لي درتي لرخا آوي أمبورنا و ده درباره چند خالان ده وسا بحث بکنی انشاءالله تعالی. ام بینم بیراخواه ده حیاتا دنیا ده او دورن هری خوش و رند او دیمن هری قدر بلند و هیجا او لحظین کو هری کو مرف خوزیا خو پیتینه روشك هيكو ميناني يوسف عليه السلام قوتية ربي من وك مسلمان روحي من بستينا من وفاة بكينا ومن بقهينا صالحا إنسانين كو دي دنيا دا كارو باريوان إصلاح بويا خوشي كرن بويا وكاري آوا كرنه آواداني كرنه. يعني او صفحيكو ام بحث دكن صفحيكو يوسف ج ديو باوي خو بسالان جزاروكاتيا خو و دور مابو د صفحين إخانتي كولتي ديسا إخانتي زنداني و داوية نعمتا نبوتي و بسر كفتني امي بيجن جهيلا كتاب بو امي بيجن وزير كاري آبوريه ل باجار مصري لولاتي مصري قدركي بلند رومتكي هجاجي رهبو وك دنيايكو قالك إنسانا خوزيا خو بيدانين او لحظاكو جهاش ديو باوي خو براين وينكو بيرا إخانت كربون جير هربكي كو بچن سجدايا حرمتو قدر قرتني لبوريني دوي لحظيتا لبر ربي خو قريا وقوت يا ربي تو من وك مسلمانك روحي من وربقري ومن بقهيني طائفة صالحا نخوة قالي برادران قالي خوشكان اف دنيا هانيكو لبر دريما خوش دبا ديماني وخوشن بالا مرف دكشينا جذب دكا ده حقيقته ده جيك امي خبي وگريدن جيك امي قصر قناغي خلي شكنو وتمامي خيالي خوتي ده جيه بجيه بكن نوي درايه اگر کو اوانا شونا ديمانه كم لبونا قصرين مينا امي بيجن بهم باجي لبونا وامتي دبونا وخدمتكار لدورا ما بتشونا بهاتانا جي روش ندو جهريا جبركو هن حقيقات قطنا جهرن چواکو ام جزاروکاتی خو مداره ام د جوانی را وای هدی ریا سپید با و می بر پیربونه و هرن و پشتی و مرن لبندی میم اف حقیقتا مرنی حتاکو نگوهره حتاکو دوی گورستانان نیا گرتنی قبر دوی و نین گرتنی مرن جهولی حتاکو نیا راکرنی او حقیقتا خانه نگوهره نخوا ام د میوان خانه و ام د قصر و قونغا ملک ازلی دنه سلطان زلجلال دنه کو جبو دمک کرد ام لوی دری کرنه میوان دا کو بچاوی حکمتی لدرو دورا خو بنهرن کاربن وان قصیده رحمانی کو بناوی ام بیجن بزمان هنر و صنعتان و هاتنا نویساندن لدرو دورا ما تجنه حتی کو ام بیجن آسوی ما دگره چاوی ما دبینه نخوا امی بیجن چیه او کما هلوستا ما لوی دریکو ام وان اثر و نعمت الهی کاربن وان نامه و نغمه الهی کاربن ببینن بخوینن و ببهیزن معنا وان ور بگرن دی قشری وان جخوا لدومه بمینه
اف بهارا رنگین امی بجن پاییزا جی لویدر موسیما سویده هج وک بهاری هر موسیما که گلک خوش شنایا و بردوام و هاکذا آراستی امی وان خوشین هانه تولدو خو بهلن دماکو روح قال قال که ما خاطری خو خواست دی خالق دشونا خود مینه دست برزاندنی بکه دنیا دی بردوام به دی جی خو جنفش نهره وکر به دی جنست نهره وکر به او نس هانه دی ورن شونما امتحان خو دیسا به وان خیر و خوشی خود تعالی کو هر ساله وان نه دکه وان دوباره دکه بله و دیسا خود تعالی وان نشانه هانه بینه لی مادم کو حیات دنیای کرته مادم کو او وظیفه کو لسر پیما گلکی زیدنه یعنی ده حیاتك کنده دوی ام خو بگهینن سر احسن تقویم یعنی خود تعالی قابلیتنی بسینور دوی بدن ما پچوکته و دوی عمر ما بسینور ده بجیه کرنه بدن ما تکامل کرد تقریبا گهاشت کمال خو قاما کو ده بگیجه گرانبون خو و هاکذا حسنو او که می بیجن صورتی کو گرت ورگرت ایجاره صفحه تمام کرنا ناورو که و حیات ایدی اوجی تشتکی ارادیه ده دست انسان دایه دوی ام بویدا کهون هر وکی تو به درزیه می بیجن زنار بکولی تعطی بکولی بوی آوای دوی ام لپی وی سر احسن تقویم که خود تعالی آرمانج خلقتا ما او دوی ام خو بگهین و او که ام نکارن خو د سویا د مستوى حیوانان ده بهلم کو ام بجن نهده حسیات وان هنا خوارنه و خوارنه با اوای کی فطری بجهانینا وظیفه خو شکر رب العالمین دکن لئما نور خود تعالی دگل کو اف کاپاسیته مزن دایم حقیقت و کاغذ که وکی والای و ام بجن داتا که پر به کاپاسیته ام بجن کامپیوتر که گله که به کاپاسیته بلند ل قد برنامه ام بجن دویتو تمام برنامه وی بنویسی ام بجن تو ناورو کاوی تو خدا گری و اجا داگرتن ناورو کی وی جی وقت ما گوت ام بجن به وی زمان خو به چاوی خو به گوه خو به او مجی خود تعالی خاصی هندروی خالقی هانه به تصور دل خو و هكذا دوی ام بدن بر هفدو ام محاکمه بکن ام جهفدو درخن ام قیاس بکن ام بچاوی حکمتی لی بنرن ام پرسو سوالاش خو بکن یعنی حیات انسان دسپیک حیات انسان لسر پرسکرین هاتی آوا کرن خود تعالی دماکو دبیجه هیج الستو بربکم یعنی ما ازن ربی و ما انسان با اوایی که بگمان توا گوتن قالو بلا گوتن بله ایجا خود تعالی تعبیر امی بیجن جناب صفت خو ناوی رب او دکه امی بیجن ناوی رب کارتینه از نربی و ما بله تو ربی ما ایما گوت اگر او گوتنا بله بفترت ما با اگر خود تعالی ویگا شعور دا با روح ما و هكذا بتشاواید با بلا با لما ربوبیت الهی یعنی تربیه خود تعالی برونو آنینا خود تعالی اداره خود تعالی اداره کرنا خود تعالی ما جلستو ده قبول کریه وقتی که پرسا یکم جماعت کرن ما ویگا قبول کریه ما گوتی بله یا ربی ام وی ربوبیت آتیا عام آگشتی که تمام کائنات دور پیش کریه تتشک در وی تربیه تنیه وی اداره کرنو برونو آنینا هانیه مکمل و معظم تنیه ام جي سريق البروي ربوبيته هاني ام دتوين يا ربي ام يجي مرة وسعيد خذ تمام بسم الله سيفك سعيد دما بلي خذ تعالى افاي ام ابن اب سيفك برشاك سيفيا يك ج نعمتين بجمارك خذ تعالى دخازه ما بوان تربيه بك خاب ما بدا ناسكرين زمانك بچوچك دايما بحزارا ام بيجن حسيات طعم كرنه گوهك دايما تمام دنگ تمام انسان کارش هف در خچاوك دايما وهكذا تمام رنگا دکاره به ناس بك وهكذا ام بيجن ديسا يعني هر اوكك دايما وان قاپاستين كو دانما بسينورن حدود سينور جمارتونه نخو اف ربي هانيكو ام بيجن اوا ام وكايكو بي ام دبن منتك بجمار ده ام هشتنا ام كملاندنا ام خملاندنا ام مكمل شكرنا ام بي تقريبا يعني وكاي دنافي جسدي هاني ده جدر في مرونو او كم مصيبته كو بين سري مرف وك اجي دماكو بقانون او كي وكاي بصحه وسلامتكو دمشن بيكي مانوك ام شكر الحمد لله ام جرد بيجن
فتبارك الله احسن الخالقين امي مبارك دكن تبريك دكن بيروز دكن اواهيا هاني خود تعالى خلقان ديه و بوی رنگی دکاره بچوره دکاره مکمل میبیجن ارکا خبجی بینه حمد جبویه پسن جبویه آنجاق او دکاره و او کده بسرکوه وی او سرکفتن او موفقیت عایده ویه ها نخواه میبیجن وقت اراده میبین وقت مخلوقات وقت انسان ام ظرفی که ام ده حیاتا دنیا دانه او حیاتا کنده وان وظیفه مزنین بیجمار میبین یا هری مزنجی تفکر میبیجن هنر و صنعت خود تعالی جبر که ذات خود تعالی یکسر ام متعالى بك ام نكاربن بكن لي جاء اثر ناو و صفات وي تجلي وي ام دكارن خود تعالى ام بيجن ناس بكن وكايك او القران بيروز خد ناس كرين ام دكارن وي كيجي بيجهجن ونفس اخو بكن قياسه كم بيجن نفس بخ وك آلاتك كود شخصي خدا ند واري قوتي ده ند واري اراده ده ند واري علم او كده بتو تشتكي ام نكارن وي خود تعالى حاشا بدن برهفدو لي خود تعالى نمونه بچوك دمدا بجيه كرنا وان صفات خوين ام بيجن ثبوتي ده ام دكارن وانا وك بكن قياسك بي ربي خو ناس بكن ام بين اوي كوديتن دايما هل بده كارب اوي دو اوي ببينه تشتكي ضروريه اوي كو بهيشتن دايما دو اوي ببهيزه اوي كو صفات كم كلام وقوتنا دائما دويك صفات كلام وقوتنا الجموجي هبه اويك امي بيجن اراده البجارتنا دائما نقاندنا دائما دوي بخل الجموجي او تشيهاني هبه ايكو علم كيف تشوشكو جزئي دائما دوي هلبت وي علم الجموجي هبه ايكو حياه دائما بي بخشانديه وان تمام اعضاء اورغاني ما بي دكارن تشتاج هف درخينن كار بكنو يعني اركا خبرابن هلبت دوي خدي حياتك بشينور ودكمال ده اوجه هبه اويك شفقات دائما دوي شفقات ويجي هبه وهكذا يعني اويك حسكرن دائما هلبت حسكرنا يبي سينوره وديسا ما بينك اويك جلادات وغزهيرس بونو او حصه هانيجي دائما الجمويجي هي يعني بالتمام او حسيات ايه هندرين ويندر وين الجمع ام دكارن بي بكن واسطه كي بي ربي خناس بكن بي خد تعالى خو نزيك ربي خو بكن اف وك ما قوت يعني اف قشرين لدرو دورا ما تاب تابلو ان سرعتنا ام نكارن وان بخرب بن آلية دين درباس ناكن لأم وظيفة ما وك ميوانا كي عزيز كو ام جوي درين معنيان وكاي امي بيجن موزكيك وشوا د فصل بهاري ده د دمسالا بهاري ده لسر بحزاران كوريكا داتينا و امي بيجن هنگف برهف دكل ويدري انجامك حياطاوي او شكر ربي خدك بوي اوي حمد ربي خدك بجهاننا بوظيفه خد تعالى بيشي وكريا ايماجي امي بيجن قابليات امي هري مزن كو امي بيجن تفكير فكره حتى ضاوي امي سينور بدن وي فكره خو امي بخار بين يعني شو خاصه ام بفكرنا ما خاصه جن مرتبه انسانيات وبالاخص في عصر هاني امي بيجن ونجي شاهدن كو شو كسي براستي بتقليد ايدينا ما كان ديني خاصه نقابه انما كان زارك خوش تربيه بك انما كان وي ديني عزيز كل سر دليل افابيه ويجي بجين زاروجه خل دوما نامينه جبك انسان نعصر تقليد دخوازن كو تحقيق دخوازن بالدليل با وتشيك ام بحث دك نخوا اف دين ما دليل دوي ام عقل خو حتى نداويه بكار بينن وام بوي اواي خو نزيك ربي خو بكن جهنر ربي عالمي جبرو اننا ربي عالمي ج صنعات ربي عالمي كو امي بيجن افان علم جهف در خصيين كو بشر كشف كرنا تمام وانا واسطه نجبو او جامي بيجن مرف تحصيل اوان بك و بيخوا نزيك ربي خو بك خد تعالى بشاب علمك بسينور امي بيجن روي عرضي بيچايه بله خد تعالى ناس كرنا خو بك نصيب ما والله هركو مرف ربي خو ناس دك هركو معرفه الله امي بيجن د حياته مرف د انقشاف دك خياد بات تشتكو درودورا كتنري شينكا امي بن او ريكو بيكا كتنري كت تجليا خد تعالى امي بيجن حكمته خد تعالى تدبيني قدرته خد تعالى تدبيني مرحمه وشفقته خد تعالى تدبيني يعني هروكي وانا قشتوتك دبن قوتك معنوي ايمان انسان دبن تهشير دكن وانا امي بيجن تاخردكن تاقشدكن حياته مرفج حياتك جسماني درتي هروكي تمام كائنات بعيد على قدر او انسان كو بجسم خبشوك ايدي دبك امي بن نونري في عالمي وتحيات اخذ التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله دبج تمام خير وبركه في حياتي جتوف براج رزقان وهكذا بحزارا اويان قشاد خ حميز اخذ خد دسي خ وانا بيش ربي عالمي دك
يا ربي اگر من قريبونا من جهر وكي فان تمام دارو برانا حمو فان تشتين كو بزمان حال خو تسبيح وحمد تذكر من جي حمد وتسبيح تبكرا من اطاعت تبكرا يا ربي تو هر وكي فان حمو ذكرنا كو جمها طبن كو مكربن يا ربي تو بلطف وكرم اخو باحسان اخو قبول بك يا ربي حياتك من بسنور هي انسان كما بجن ضعف من هنا قصور من هنا كيمانيه من هنا مرحبا بج درگاه الهي عجزا خوزان به فقیر بونا خوزان به کم طاقت بونا خو لهمبری قدرت و خزینه رحمت خود تعالی یم بسینور مرف بزانه لدری رحمت ای بخه داکو سعادت دری سعادت ابدی لبرما و نسل می بجن ما دهاتو آسب روزه وکینه ان شاء الله تعالی خود تعالی ویرا خویا روناکو ریا پیغمبرای انبیای صراط المستقیم ریا رکی راسته می بجن اکل پی هرن یکسر کو دگیجن ربی خب ورهانه يا ربي تم جويريا هاني تم محرومنكي جي درنخين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة.